سخفري علو خبري سخفري علو خبري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم مع كلاي مبراق حد عمت دحري أكتوبر شوعات استفزم مدقعتي إسرائيل نتزوباتي نابيكت أتوس دولا زبل بسفحو كتنتن وعيلون قنيونا له إسرائيل حد عمت أبستفل عليه هجر زجبرو تسقمتي بسن كتناي حماس زجبرو مدقعتني جبر ملس تباهيلو خدو زلا من قدي نتزوبا نوح وان رسعوا بزنبرة درجات رايدة كونس كم حجة عبزينا برا معازم كتوسا كم تخلي زنقر زلو بفلا يدما بس إيران اتفتنو وتحسبو زلا كونتات تغييراتو نتو كونتات نابزلا على درجة كسنقر كم زخلي زنقر زلو ميديا نتنا إسرائيل كونتات بغميك قلتو قنيو أكتوبر شوعات تاريخ أو كم زجمرة غيرون ديز قلت كنمي أكتوبر شوعات عام إسرائيل سران سلستن ولا حنت قبل على فلسطينيين زفتم كم زين برجيرهم يوم زترخو كل التقدمي إسرائيل تقبروا زنبرة تنقلن ولا حنت هيك قاتمن أكتوبر شوعات هي كل نجار تجميري نعاتاتهم إذا خاص لم تاي نتناتهم ستوري لاين نتري إسرائيل تقبروا زلا ملسي ما بقسنا هاي كل تقبروا زلا أبتي أكتوبر شوعات بزت تجبرت راي كم زخونه يوم زري وزلوا نسمع يوم هجي بقول ما نقدر كزار بقوله جد أجي نزكونات زدما إسرائيل حدا عمد حرز كونتا زخدته عالم كسع كندي كم زقد فتح من هالبعد نتوم بوليتيكاويا ما راح تعيزهم كله كل يوم حزب عالم كسع كندي اسرائيل انت عينت حبر خمزلوا انت عينت مثل كمزلوا كم زفلتك زارب بقول ما قد كرينا لايك جبر سبورت جبر كسام مودا تم سايصنعوا لعلا قداس نزلوا تنتنا رينا ليتس ستارت كابتي مجمريا جمرو لسكا كونتا كرينا كجبر كلغن بزح سب مرداتا جيجا زلو حدا زياس كسمعوا بزعبات كونتا and just scenes of devastation and annihilation and terrifying escalation into a broadening war that even the greatest cynic, myself included, I don't think really could have imagined after October 7th. You know, anyone with a brain knew that the response was going to be brutal and barbaric because we've seen what Israel has done in the past when they've gone in these mow the lawn type operations, but we've never seen anything quite like this. Let's go ahead and put the next graphic we have. I believe it's D4, the number of Palestinians who were killed. To be honest with you, we really don't. إذا قدرتني كالي أنا بزح مبزح سب زبلو كبر بعن حدن كبر بعن كل تنشح إذا تقتلوا له قبل خلوا for some reason جن بخالي مستعتي كم سرقة قصدما 5 شح لا 5 شح كم زلوا يمزلوا 33% كابهم لكن استيو كم زخنا 21% كاباتن دما هتأنات كم زخنوا شو زي كم زي لنا مثلا خلا أبزي حنتي أقدر زربات No. These are the official numbers. This is courtesy of Euromed Monitor. The official number is 50,292 killed in Gaza. A majority of them have been women and children. By the way, I want to say, you know, there's this sort of shorthand of assuming that only the women and children are innocent. Of course, there are many innocent men who were also. يا زي ضربة زيادة لينيري مبزحت جزيا كزارة بقولوا أنت يمزبلو نصحات دك نستيون قلعتن تقتيلهم ترى يمزبلو تم دك تبعتيه كلها تمنيم حتياتنياتات كلها تمنيم قبلنياتات أبزخونه كينات كاهم يمزبلو كينان تجمير مبزحت جزيا دك نستيون هسأناتن يمزود زودو هيتم زموتك هلو دك تبعتيه السبع يكون أنا بتعمي أقول لا يسبلن زي زربة خسمع كله وتم وتهدرات بدليتهم يمزوا جوزلو እቶም ወተሃደራት ነቶም ደቆምን ንንስቶምን ንክከላኸሉ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ድንጋፀና መን እዩ ዝኸይ ናብተን ደቂ ኣንስትዮን እቶም ህፃናትን ኣይግብኦምን ማለት ኣይኮነን ትክክል እዩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድንጋፀ ይግብኦም ክንክን ይግብኦም ነቶም ካልኦት ዝወጥቁ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ምድንጋፅ ይግባእ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ሲስተማቲካሊ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ወዲ ተባዕታይ ሞት ናቱ ኖርማል ከም ዝኾነ ሂወት ናይ ወዲ ተባዕታይ ክሳዕ ክንደይ ፎኩስ ከም ዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ كندي جزء تزاري يعني موتنا إذا كتبعتيه بزح زقنزة ولا سبيلا كم زي كسع كنا من تايدك كتبعتيه شكانات يوم قلب ليه شكانات ما راحت له يا وعدات ما راحت يوم نزوك ناس مرحوز له ولا من بوجن إسرائيل زي ما تزلوا تدرات يا حقراوت عويد كوينوهم قال ملا كوينوهم زخد زلوا قال هلو خوني يوم شكانة زلهم قال خجورت بس حقنا تو قايد اليوم يوم زرقت أنيا يعني دبعت إسرائيل أنت تكينات زلون تكينات كم زي دليوا مهنيات كينات تاي كم زجبرون وتهدر فلتي زخانة وتهدر كينات كده اللي كل بجاك حد قال عينت قال هو زلون بري وجز ده اللي سبيلا
كموت مخان فلتي كموت كايدا لني توتادر كما خاسبيو هيوت كستماغرا يدلي سلازي مبزحت غزي اب زخونه كوينات يخطري اب يوكرين كتري خلها دكونسيون هصانات انت وديهم يخاتبال what about the men nobody cares about the men إذا كاب تاريخ زان حيو ناي بحكي يحزن كا اتي زلو سيستم باترياركي وي قال زبلوو دك تبعتيو زياده كم زغلغل غيرو ينزريو دك تبعتيو تقيمو ما يفلتري دك تبعتيو كم حسم يموتوا لنا السيستم زلو دك تبعتيو زياده زموتوا لي إذا قال نسيت تكون بريزنت وتبعتيهم بريزنت that this fact doesn't change ابتي معرنات ابقال كم دليت كاختزارة بتخليق اب كوينات خون كله معري دك تبعتيون دك نسيون كواغوي كله نيم دك تبعتيو زياده زقبر اوكي forget this thing زي ام ناراتيف بزحت كدغموا سلازراوي ما كجمر مريصه نجي let's go التكوينات كمي unfold غيرو نابي يقصو خيدو نابزنر It doesn't feel like 12 months, does it? It's flown by. What a 12 months it's been. What are your reflections on this? Yeah, Jane, in warfare, the wheels turn very quickly, which is why it doesn't feel like 12 months. And those who initiate war must be careful what they wish for, because Hamas, with the atrocity on the 7th of October last year, tried to initiate a regional war against Israel. And what they've now got is a regional war against Iran. So they've got half of what they wanted. They've got a regional war in which the boot is now on the other foot. And it's Iran. እንታይ ይብላሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያ ዝበኩም ድማ ብዕላማ እዩ ናይ ሓደ ዓይነት ናራቲቭ ጥራይ ክንሕዛ ይደለኒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእይቶን ሓሳብን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ሜይንስትሪም ሚድያ እንታይ ይብል እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ እንታይ ይብሉ ኩሉ ኮምባይን ጌርካ ሪኢኻ ፕሊስ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ናብ ዜና ምእታወይ ኣብዚ ኩሉ ግዜ መተሓሳሰቢ ክገብራ ዝደሊ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ትሪእዎ ዘለዎም ገሊኦም ናይ እስራኤል ፀቂኦም ገሊኦም ናፃ ዝኾነ ናይ ክልቲኡ ፀቅዕ ዘይኮኑ እዮም ገሊኦም ድማ ናይ ፍልስጤም ፀቂኦም እዚ ከዓ ውራይለ እዩ ዝገብሮ ስለምንታይ ንኩሉ መኣዝን ከይረኣኻ ክትፈርድ የብልካ ኦኬ እንታይ ይብላ ኣሎ ውግእ ክጅምሩ ከለዉ ሓማስ ዝደልይዎ ዝነበሩ እስራኤል ብኩሉ ክትክበብ ብኩሉ እቲ ሓማስ በቲ ሕዝብላ ኣሎ በቲ እተን ሃገራት ዓረብ ድማ ምሶም ክኾኑ ትፅቢት ነይርዎም ይብላ ኣሎ ሓደ ዓመት ድሕሪ እቲ ኩነታት ግን መን እዩ ተኸቢቡ ዘሎ ኢራን እያ ትኽበብ ዘላ ይብላ ኣሎ ኦኬ who is now in the crosshairs of Israeli action. And that's only really happened since the 27th of July, which was the beginning of this latest round of retaliation with the attack on Majal Shams in the Golan Heights, the Druze playground. And as a result of that attack, which is almost certainly a mistake actually, but as a result of that attack, Israel said, right, we go after Hezbollah. So the Israelis are saying, we've gone after Hamas, and they haven't finished there. I mean, the war in Gaza is still going on, and Deir al-Balak is still being attacked today as we speak. But they've gone after Hezbollah since the 27th of July. And because of that, the Iranian... So, እቲ ኩናት ከምቲ ንሶም ከምቲ ሕዝብላ ሓማስ ፕላን ዝገበሮ ዘይኮነ እቲ ኩናት ጠቕላላቶም ሓማስ እቲ ዝረኽብዎ ዝነበረ ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ ኮይኖም እየን ሰርክልት ኮይኖም ብምቕፃል እቲ ናይ ሕዝብላ መራሕቱ ከም ዝኸሰረን ሊባኖስ ድማ ትድብደብ ከም ዘላን ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም እቶም ንሓማስ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝነበሩ በንፃሩ እስራኤል ንኩሎም ከም ሕሱም ትድብድቦም ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ one thing is clear ሓማስ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጅምሮ ከሎ ምናልባት ንኩሉ ትሰምዕቲ ኮይንካ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ሓበሬታ ሓማስ ስለምንታይ ጀሚሩ ነቲ ኦክቶበር 7 ዝበለ ክበሃል ከሎ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዓብ ነገር ከስዕብ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘይምፍላጥ ኣይኮኑን ከማ ገይርዎ ይብሉ እቲ ሕቶ ግን እስራኤል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ነተንያሁ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ጠቕላላ ክድምስስዋ መደብ ነይርዎም ነዚ ድማ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዩኤን ክዛረብ ከሎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ሓደ ዓቢ ናይ ሰላም ኮሪዶር ክገብራ ምዃንን ኣብቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ካርታ ግን ናይ ፈለስጢን ካርታ ይረአን እዩ ስለዚ ፈለስጢን ትበሃል ከጥፍኣ ፕላን ናይ ነተንያሁ ከም ዝነበረ ተዲኹም ኣለኹም ኣብ ዩኤን ዝኣክል ክዛረብ ከሎ ናይ እስራኤል ካርታ ንፈለስጢን ዝወሓጠ ገይሩ ይዛረብ ነይሩ he didn't mention about ፈለስጢማውያን so already they know ምስ ስዑድ ዓረብ ዲል ክገብሩ ይፍትን ነይሩ እስካለት ሃገራት ዓረብ እንታይ ማለት እዩ ነዞም ሃገራት ዓረብ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ከምዚ ክኾነኩም እየ ኢንቨስትመንት ክግበረልኩም እዩ ተባሂሉ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ክድምስሳ ይሓስቡ ነይሩ ስለዚ ምድምሳሶም ዘይተርፎም ምዃኑ ግብረ መልሲ ሂቦም ፃውዒት ናይ ዓለም ንኽረኽቡ ዕድሎም ክርእዩ ኢሎም እዮም ገይሮም ስጉምቲ እቲ ካብኡ ዝመፀ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ይፅበይዎ ነይሮም ወይ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብያ እስራኤል ዝብል ኣብ ርእሶም እንተነይሩ I don't know ማንም ሰብ እውን ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ 23 24 25 ከጋጥም ኢልካ ይትሓስብን ኢኻ ኣብዚ ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ግን ናይ ቃዛ ቀደምን ሕጅን ስእሊ ረእይዎ ከምዚ ዓይነት ዕንወሲ ኣብ ዩክሬን ኣብ ገለ ከተማታት ክልተ ሰራዊት ፊት ንፊት ኣብ ዘለውሉ ኣብ ሕድት ከተማታት ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ከምዚ ዓይነት ዕንወት by the way
غزا كومبليتلي عنيو غزا زبال نسيت بوتهم فلسطينيين ابتي ناي غزا كفال زنبرو كومبليتلي حانت غزا بتغكل تطويله زلا اي دون نو انا ساير هنا له ابتي زقد حو زلو ناي مبزحت فيديوهات كلن تنغزاو كم سهرما سمينو يكون دبوب مالتي سو كمزي كمصوم يو زبل حساب تنيرو اي دون نو مالت كابزسي بزح كتزارب تخليخا بقمت على قلنا اسرائيل تاي مسيوم ناي حماس فلسطين زارب ولا اسرائيل كانت Is retaliated, so they're now going after Iran. So Hamas have got the regional war that they wanted, and they are at an enormous disadvantage. So the wheel has come full circle. Question for the Israelis is, will they push it too far? Their danger is hubris. And the problem is, if the Israelis can't win a short war, they can't fight a long one. Their economy is too small. And so if they get themselves into a no war, no peace situation across the whole region, ultimately they might lose it. And that's their problem. Can't win a short war, can't fight a long one. So where is the happy point in the middle where they say we can now remake the Middle East? I mean, the Israeli ambassador to Britain on the radio this morning was saying we have a chance to remake the Middle East. Well, fine. So Israel كبنصارو انتي قاتيموهم إسرائيل مس قربابتهم عبد حنز قونا ناي سلامن ناي رقعتن وي ناي حدا سلام معزن حيزنا نيرنا يبلو نيرهم سبيشالي ابتي ابراهام اكوردس بال مس يوي مس موروكو مس قلقله هاجرات زغبرو وزنبرو ديلس سلام نخقبرو صبو زخونه زبدنا نكانصو تسفا نيرو ምናልባት እጁ ነቶም መራሕትና ሃገራት ዓረብ ከምንዋም ኣይከሉን የማይ ብለኩን የተመራሕትና ዓረብ ከመጀረም ኣብ ስልጣን ነው ይሄ ነው ብሪ ላማናቶ ወላቶም ነገስታት ማለት እዩ ሴኩሪቲ ትራይ ዘገድሶም ህዝብና ዓረብ ግን በተተራ ህዝብና ዓረብ የዘለኩ ዘሎ ህዝብና እስላም ዘለዎ ስምዒት ኣብ ዝዋን እዚ ካለ ነገር እዩ ህዝብና እስላም ትራይ ግን ቀደም ፈለስጢማውያን ክረሙ ከሎ ፕሪዶሚናንትሊ بفلوي عنزا دسما زنبره حزب عرب حزب اسلامي خنبل خلينا بفلوي حوام سلا زغونه ابزوان زغن دارغا اب كل عالم زلو حزبي عنزا ناي فلسطين يسمع له طعي رئيس زلو طعي امرو زلو عنزا ناي فلسطين يسمع له 50 شيخ سب تقاتلهم امغات عقتاتلاناتهم بفلوي بومبتات ناي امريكا اكسبيرمنت ناي كوينات كوينهم زلو كتري خلها ናይ ግድንዩ እቲ ኩነታት ክስማዓካ ወይ ናይ ግድንዩ ህዝቢ እቲ ኩነታት መዳይ ክኾኖ ነዚ ኻ ክርዳእካ ናይ ግድንዩ ስለዚ ተራ ህዝቢ ዝብለኩም ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ሰርክል ዘለዎ ዘይኮኑ ተራ ህዝቢ ቃንዛ ናይ ፈለስጤም ከም ሕሱም ክስምዖ ጀሚሩ እዚ ነገራት እዚ ክቕየር ምዃኑ ምስ ግዜ ምናልባት ሎሚ ከምቲ እስራኤል ዝደልይዎ ዘለዎ ይብ ዘሎ ኣብዚ ነስማዕ ሕጂ ብካልእ ገጽ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብክልቲኡ ገጽ ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚያስ ከንስማዕ Scott Ritter chat with you. How has the landscape in the Middle East changed in the past 365 days? Oh, it's the world will never be the same. What happened a year ago today has forever changed the world. It's larger than simply Hamas versus Israel. This is about part of the global realignment. I mean, let's be honest. The Israeli-American relationship is an unnatural relationship when it comes to the geopolitical balance. It's at odds with the natural sense of balance that exists in the Middle East. Israel is I was going to say an abomination, which it is, but it's also a cancer. It's a cancerous tumor attached to the Middle East that disrupts the natural functioning of everything. And it's sustained by its relationship. Scott Ritter, I don't think أنا قالك حبتم زفر هلهم سبات as a sabziu. I don't know. He's too much. بالتعمي بزعبا نا أمريكا establishmentin نا إسرائيل بزحق قطعتي تزارب زلو. درو أبتي FBI قالوتن نجوزون نقالنا فتشوا بزو شجري فتروا لهم زلو إذا نقارجن. I don't know. هذا كابتن أمريكا قدام زلو كيلاي. So انتهي زبل زلو. دحرتي مع عمزة قاطع ما في السامة كلاي مبرق نحوارو كم نيكره مكون كم زي كونه تغيري بلال. إسرائيل سقط له الجباب لما بزحت السب زسمبرة كم زغنن لعلو كله دم انتهي بريه لهم لالو إسرائيل أمريكا هم تقع صراحة أما جو إسرائيل أما جو أمريكان زل لازم دنا نورمال زم دنا كم زي كونه كل التهاجرات كم زعينة زم دنا كل وانا كل حنت هاجر بتخالق تم حضر مخانة يزبل زلو إسرائيل أمريكا لك كم زي بكنقسقسوا له زي كل قال يوم تابلو بفر نفسه زحس كاور تبعتاي لك اسرائيل امريكا كم غير زحزت تايم زلو ولا حنت خبراي تقلنيا اسرائيل زبلو تطراي بقبرو زخلو اذا حجي قدم ايفلتني نيرو زفلطو سبات بزحات نيرو وحدات نيرو كنا بلغلنا
ميديا كزارب خلو قلطيفهم شات داون يقبروهم نيرو الزربازي قلطيف يوصني نيرو لومي زبس حسب زعوي زارب everybody every scholars إسرائيل تكون تستراب للمنكس أمريكان منكس أوروبا أنزل لهم جهود كوين له and this is هذا كابت زعبي danger نعم إن إسرائيل زي إذا نقدر تكفل بفتش ما يدلين يمنيرو نورمال كم زلوا تهجرات كم نورمال مس إسرائيل شركنا كم زلوا نبر إسرائيل تزوره منكست كم زلوا سكفل يدلين يمنيرو نقول له نزك كقال زفتني كساب ناقتلون قلملن أي زاربون يمنيرو زرباز كم زي وت لو مجن official كوينو زي أبسخون بلاتفورم يتزرب زل and this كم زي تمنسي بخمسة تنقيه كسع كندي نايجزي حتى سب نتوم أمر حنا تزلوا عجلة بوينت حجي كنا نبجلة بوينت جت لازم كنا تهزنق حتى زي ما تسلو زل مخا حرق أنا نكر حنتن سلو زلوا تزقبرو زلوا إسرائيل اليوم سلو زلوا أنا بنسكوتري ترتيب لوني إسرائيل مالت هذا كانسر زخوني أبتي ما كلاي مبرا كانسر نايت ما كلاي مبراغي كانسر سيل أب حدا بوتا خانتا أتين تيجي برناس فاف ناس فاف نبومول أكلات كوحيد إذا قتلك لك كم كانسر عينة إسرائيل أبتعديز بالزل this is بالتعمي ترير زربايو ناس عم سلسلة زلوا نخزارب free speech زلوا يزارب على لوجن تناس أتبهال كجرب على لوا exactly أمريكا وصل زخنا بزوان زي أمخا بعد إلى ماسكن دونالد ترامب استي فري بريس خلك قبل على لو سلسلة بهال زلبر كمي كل تعامل تسخون كأنا مش هداون مقبرو عاد يومي مرة دقن زربانات كم زي سمع مقبرو but again أمناي راشا يكون أمناي إسرائيل حدا كابتوم بدهي زخون حبريتا نهبه نتي ناراتيفنا أمريكا قد يموزلو سكاتري تري زقرميو أبزوان زي بزوح اليوم كعصو جميرام زلو نخندي كقصة الخون تدمسناتو we don't know. With America. What Hamas did on October 7th, 2023 is begin the process of causing the entire world to recognize Israel for what it was. Up until on October 6th, 2023, the world was still behaving as if Israel was part of the normal balance. It's not. The world was behaving as if Israel could be treated as part of this global, economic entity. Joe Biden in the summer of 2023 had promoted Israel as being a core element of what he called the Middle East, the India, Middle East, European economic corridor. Israel was getting ready to normalize relations with Saudi Arabia to begin this process of regional normalization that had Israel serving as the centerpiece of this, with no talk whatsoever of a Palestinian statehood, no consideration of the Palestinians. It was an Israeli-centric version of the Middle East, which is part and parcel of America. Exactly. لازم لكم سنة حكيها. زي إسرائيل أكتوبر شو عاتك إنه مجمعرو إن فلسطين تغلال دمسيسا نسا ملو فلسطين تقصاصيرا هذا عبي كوريدور كال بيزنس كال ديل مسكالو تهجرات عرب كنت قبرنيها فلسطين هجرات عرب دما وداينا فلسطين رسيهم ناب كال يوم يخدني رم حتى بزيك توكمي كما يجيرهم نزي أصلا يسعوتوا لهم جلو نخد فلتو نتأمنت مسلمنا رايو بزيج. As you say, when we've now got an Israeli prime minister and a government that doesn't pay lip service to the idea of a two-state solution, a sovereign Palestinian state, which is very much what Washington, what London, what European leaders are all advocating. Well, I think there are two issues here. And تايل حتى تولوا إذا قد إذا بخميك كود خل ويون أنتي معلب بكل وخل مهنياته تاب أب إسرائيل برايم مينستر كوين زلوا تو ستيت سوليوشن ويكاكلت هجرات معرب قانا فلسطين من إسرائيل الزبل على ملو زقبلو نعوكة تكبر زيد اللي أنصارو زخي زلوا سلازي كمو كاب كونه بخميك كود داخل هجرات أوروبا يكون أمريكا ما دبلوماتيكا اللي بقى لما قد كودات كوينو إذا قد إذا كود زغلبلو انتي كون خل حجت مالسنات سمعوا هاي قريب مني. For the Sunni Arab world, the first issue is more important, which is the conflict between Sunni and Shia Islam. And they are looking at a resolution to that problem before they look at a resolution to the Palestinian problem. And it's quite clear that there was momentum within that contest through the Abraham Accords to a solution to the Palestinian problem, probably not acceptable to the Palestinians, I agree. So انتي زبل زل لابز سمعوا زيا تا ننوي حوان إزري وزلهم سب كاب تسعة شعتن كساكتشن أربعة ناي سليا ناي عد إنجليز حلاف زنبري ناي MI6 بحال حلاف زنبري سو ترى سبع يكونن أمونغو إسلام زلوا كاردك ساكن ديت أو تولهم زلوا أمونغو شعان سنين زلوا جاب انتي بلالو
እቶም ሃገር እቶም ሱኒ እስላም ዝበሃሉ ስዑዲ ዓረብ ድዮም ገሎም ካልኦት ገለቶም ቀጠር ኢማራት ገለ ዝበሃሉ ኩላቶም ወላ ጆርዳን ኩላቶም ጀካ ኢራን ማለት እዩ እቶም ሱኒ ዝበሃሉ ናይቶም ሸዓ ዝበሃሉ እስላም ጥፍዓት ከም ዝደልዩ ስለዚ እታ ናይ ኢራን ሪጂም ክወጥቀሎም ደኣዮም ዝደልዩ እምበር ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ኣይድንግፁልና ኣይኮኑ ግን ቀዳማይ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ክድምሰሰሎም ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን ክትረም እዮም ብውሽጦም ዝሓልሙን ዝምነዩን ዘለዉ እዩ ዝብል and this exactly the ideology ቶም እስላም ኣብ ልቦም ስለ ዘየለኹ እንታይ ሓስቡ ቶም ሱኒ I don't know ኣነ ግን ከምኡ ክመስለኒ ይክእልኒ ምክንያቱ yes ንኣብነት ኣነ ክርስቲያን እየ ኣብ መንጎ ሸዓን ሱኒን ዘሎ ፍልልይን ኣብ መንጎ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ዘሎ ፍልልይን ከምኡ ጌርኩም ተረድእዎ ኤርትራዊ ኮይንካ ካቶሊክ ስለ ዝኾንካ ኦርቶዶክስ ክተፍቁልካ ትምነ ዲኻ ኣይትምነን ኢኻ ሓደ ዓያሽ ኣለዉ ዝተዛረቦ ንዑ ከም ግምት ኣይትወስዱ ኣይትምነን ኢኻ ኣሕዋትካ የምስ ፍልልይናትካ ድማ ንእሽተይ እዩ እቶም ሱኒን ሸዓን የስ ውድድር ክህልዎም ይኽእል እዩ ምሰሓብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ሱኒ ንኽጠፍኡሎም ወይ እውን እቶም ሸዓ ንኽጠፍኡሎም ግን ዝፅዕሩ ይመስለኒ ባይ ደ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ዋና ምፅልኩም ነይረ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ሸዓን ሱንን ነታ ካርዲ ንብዙሕ ግዜ ከም ዝጥቀሙላ ንዓና ፈላሌኻ ንምጥፋእ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ሓድነት ናይ መንጎ ኣመንቲ ምስልምና ክህልሎ ልክዕ ከማ ሓድነት ኣብ መንጎ እምነት ክርስትና ክህልሎ ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣመንቲ እውን ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን እውን ዘሎ ፍልልይ ዓብይ ይኮነን ዘተሓሓዘና ይበዝሕ ኦኬ ንሱ ንግደፉ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዛ ጋፕ እዚኣ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮም ተጠቂሞምላ ኢራንን ስዑድያን ክልተ ዘይሰማምዓ ክሰማምዓ ዘይክእል ሓይልታት ገይሮም እዮም ነቲ ማእከላይ ምብራቅ ከኒፆሞ ነይሮም ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ኤስያውያን ማእከላይ ምብራቅ ትብል ዘረባ እውን ኣይፈትዋን እዮም ተርጆማ ኣሎ ስለምንታይ ማለት እዩ ማእከላይ ምብራቅ ኣበየናይ ኮንቲነንት ከም ዘሎ ይግለፅን እዩ ዕላማ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ዓለም መቃቂላ ክትጥቀመሉ ከላ ኤግዛክትሊ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ እስኪ ይጥቀሙ እተን ኖርዘርን ካንትሪስ ናይ ዓረብ ካንትሪስ ፕላስ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝብል ቃል ጥራይ እዮም ጥቀሙ እንታይ ማለት እዩ ንኣፍሪካ ኣብ ክልተ መቕልዎ ወይ ኣብ ሰለስተ መቕልዎ እዚ ካ እንታይ ኩሉ ግዜ ንኮንትሮል ክትገብሮ ሓደ ዓብ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ንእሽተይ ሓይሊ ከም ዝኾነ ክትገብሮ ኣለካ ኤስያ ዓብዩ ኣክንዲ ኤስያ ትብል ማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ብዘልካ ማእከላይ ምብራቅ ኤስያ ዲ ኣይኮነን ከማን ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ so all these are by strategy ተርጅምሎም ባልካን ካንትሪስ ኣብ ኤሮጳ ባልካንስ ልካ ምስ ኤሮጳ ዲ ምሰና እዩ ሰንትራል ዩሮፕ ዲ መሰና እዩ there's so many ኣጠቃቅማ እዚኣቶም ኩሎም ንዕላማ እዮም ዝጥቀምሎም ኦኬ forget about that so እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ሱንን ሸዓን ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፅልኢ ነቲ ናይ ጉዳይ ፈለስጢን ከም ዝርስዕ ወይ ዝገብሮም ዘሎ ነቶም ሱኒ ሙስሊም ዝኾኑ ዝብሎም ዘሎ እዚ ንዑ ገዲፎም ምስ እስራኤል ዲል ክገብሩ መንታን ኢራን ንምኽባብ ፀገም የብሎም እንሶም again ኣሜሪካ ንነዊሕ ተፃወትሉ እዮም ቻይና ኸ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ንስዑድያን ንኢራንን ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኣቢሎም እንታይ ኢሎሞም ፍሉጥ እዩ ሄይ መን ይፀላይኹም ንስኹም ወይ እንታይ ዘባሰኩም ዘሎ ክልቲኹም ነዳዲ ኣለኩም ክልቲኹም ኣፍ ደገ ኣለኩም ብሓደ ነጊድኩም ቁጠባኹም ዘይትዕብዩ እንታይ ፀገም ኣለኩም ዘሰሓብ ክልቲኹም ዓበይቲ ሃገራት ኣለኩም መዓት ፀጋታት ኣለኩም ንክልቲኹም ዘሰሓብስ እንታይ ትነጥቢ ወላ ሓንቲ ዘሰሓቦም የለን ክልቲኦም ሰፋሕቲ መሬትን ባሕርን ኩሉ ነገር ኣለዉ ነናትኩም ፀጋ እኹል ኢናትኩም ንክልቲኡ ከዓ ንሕና ክንገዛልኩም ኢና ኢሎም ነዳዲ ናይ ስዑድያ ዝያዳ ንሕና ኢና ንገዞ ቻይና ማለት እዩ ነዳዲ ናይ ኢራን ከዓ ንሕና ኢና ንገዞ ንሕና ንክንገዝእ ድማ ሰላም ክህልሎ ኣብዚ ቦታ ኢሎም ኣባኹም ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኣብ ክልቲኹም ድሕተ ቅርፂ ክንሰርሕ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝርቃት ክህልሎ ኣብ መንጎ ክልቲኹም ዘሎ ምትልላኽ ድማ ነቲ ካልእ ዝኣቱ ንኣሜሪካ ዲ ንካልእ ዓብ ቦታ ከፍተላለፍ ዘለዎም ኣፍኮርስ እዚ ቀሊል እዩ ሰላም ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዕምቆ ዘለዎ ሰላም ክገብሩ ክኢሎም እቲ ናይ የመን ዝነበረ ጉዳይ ብኡ ክድቅስ ጀሚሩ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ከመይ ገይሩ ከምዚኦም ፈላጣት ኮይኖም ኣትዮም ነቲ ህዝቢ መቃቂሎም ኣብቲ ምምቕቃል ናቱ ረብሖም የሳልጡ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ And the Palestinians are the victims in this, but an accord which was certainly of strong interest and support to a large chunk of the Sunni world, and the Sunni world vastly outnumbers the Shia world. Okay. Should we say that the Palestinians are largely Sunni? The Palestinians are split, but they are largely Sunni, yes. I mean, it's quite complicated, and I'm not an expert, but I think I'm not an expert on the Arab world, but the fundamentals here are that a lot of the Arab world has, as it were, pushed the Palestinian problem to one side, and they're looking through the optic of a much larger contest between basically an Arab alliance which is led by Saudi Arabia and its supporting countries, and Iran on the other side of this equation.
it sounds as if you expect that there's going to be direct military confrontation with Iran, possibly led by Israel, attacking strategic, strategic. So كم نريد زلنا again and دايم زول زلوا كل ذكريات زي أبزيا حنت كالك كبكم so that you can get this message clearly. As long as there's a ceasefire for Gaza as well, that's the position of Iran, as would eliminate the root. Last question, just out of respect for your time as well. And I should note that, of course, while a two-state solution, a Palestinian state, would eliminate the root cause of the conflict in that region, the position of Hezbollah and Nasrallah before they killed him was, we're willing to have a ceasefire right now. As long as there's a ceasefire for Gaza as well, that's the position of Iran as well. And Israel won't even cease bombing Gaza in order to facilitate a broader peace in the region, even if it's not an ultimate solution. So انتهي زبلة زلو زي حتى زيادة بوغيركم هستوعلوا لنا هيو كل زي خذكروها. نبي حق زجرة متنيا بروفيسور جيفري ساخ سيزم اللي ساعتها حتى انتهت بالله لا. كلهم زيهم الحزب الله يخون إيران يخون ولا تحوت يخون كلاتهم انتهي زبلة زلو مقراصنا يتقسي مسقازا تتجيروا زخونة يخون بسرعة اللي قبل زلنا أتوقنا بلينا إلهم يوم يبلان. بزح كذي كم إلهم يوم حزب الله إسرائيل مقراصنا يتقسي أب غزة عند عرجيرة عنات روكيتات سوداني كله أتوقنا بلينا إلهم بتدقى قامي نجيرهم يوم نعلم. إيران زخونة يخون متتتاو تتوقنا بلينا مجمع يجد مقراصنا يتقسي أب غزة زقبر زلو هالكيت أتوقع بلالو إلهم. حوتي بعمو كميلي لازم كونديشناتهم اسرائيل نتاب حماس تقبر اب غزه تقبر زلات تطون تبيلاتو كل نحن نقبر زلنا تطوكن بلينا يلو سلامتاي دام اسرائيل تطوكت بلا زي مرصات تجي سمعوه زيانا بحق زغرمتني بزو زغر ملسن دي زلو زي خاص And so my question is, let's assume that what you're saying is in fact, Glenn, I think it's right to say that if a Hamas leader says we want peace, or a Hezbollah leader says we want peace, they become the target of an Israeli assassination right away. Which is what happened with Nasrallah. Yes, this is the opposite of. This is إذا زربازيات راين عشوا جراتني. نبي حتى تجرم زرباي تزاريبو بروفيسور جيفري ساخص. انتايلو. أتهم كلهم تقاتلهم زلوا مرحتنا حسب الله يقولون حماس ما أسيا قتلاتهم إسرائيلي لك. Exactly نزت السلام كذات يومس جمهورية يعتقتلهم دلائلو. زين أي بحق زجرم زرباي ردانا لدو انتهي زبل زلو every time زم قبر الشبراين حيل تاز بهالو زلو حزب الله قبر الشبراين زبلو حماس قبر الشبراين زبلو حوتي قبر الشبراين زبلو كلهم كم يزبلو لتناي حزب الله نعمتات نصر الله مالتيو نعمتات مرحنا حزب الله نيرو the moment ناي سلام أرسك كم مسجمرة نتنياهو ناي وجس غيرو نسو نس مقراص ناي تقسم نسلام كردادا مخان مستفلته يوم قتيلهم ما يزول زلوا نتي إسماعيل هنانيا زبال أب إيران قتلوا نزلت السلام مقراصنا يتقسي نكفرارم نيغوشيتر قدام ينيرو تدالي قانيرو حراي نخبل immediately شو قتلهم لازم نتنياهو سلام نخمت زي ده لسه مغاني زي نقدر له اسمعيا what you might think, but it is because Israel is dead set against a two-state solution. But that's why I want to ask you, because it's so interesting the propaganda that we hear. We're always told that all these countries that are Muslim, or even the Russians, don't understand any language other than force, whereas that's what Putin recently said is true of the U.S. But we've also been told for so long that what makes Iran so dangerous is that they're run by religious extremists. They have an apocalyptic cult. They don't care about human life or the value of it. They crave death, and therefore they don't have any restraint or operate rationally in any way. And all we've seen from Iran over the last several years, including the last year, including in this last ballistic missile attack, was enormous restraint. All those ballistic missiles were aimed at entirely military targets, no civilian targets. So, oh my God, this I think Ab's channel is in روحون سمع زلنا حبريتا نبي حكي أقداس حبريتا مخانك تفلتوت كل لكم بالانس غير كاستوعي كنقرات نقدر يزح جزيو كل زي ميديا زنقرأ كازلو propaganda يو propaganda نمنتاي زي بغادلو مبزحتهم إسرائيل الله ينتوي إسرائيل تقاصروا ميديا تصل زغنا درجة 90% نايت mainstream media إسرائيلويان يوم بدحر مقارجة زكو عاصر وننتناتون قل ملا مالت وين sponsor سام خينهم سرحوا لازم بقولوا جكازي تنياتاتو سنتين دبلنا دلبزي إيران ساكن داي هيوتنا إسرائيلويان كتقتل كم زي تدلي أبتكلت يوز قبرته متقعتون تخونه حد إسرائيلوي تقتل حد إسرائيلوي زخونا ناي سيفيلاو جزاونا يتحرمني بلان كله تزقبروا متقعتي straight ناب military target سينيرو وتهدروا حيلي خطوة جازلقا وتهدروا حيلي خطرم زلقا exactly علاماتاتهم أبير بيس
ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንዓዖም ዝቐለለ እንታይ ነይሩ እተን ባሊስቲክ ሚሳይላትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክልኻል ክሃርብ ተኮይኑ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማ ዘትኩስዎ ነይሮም እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዋ ኢለኩም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ግን ኣብቲ ወታደራዊ መደበራት ጥራይ ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ንኣብነት ናይ ፓወር ስቴሽንስ ወይ ገለመለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ገዛውቲ ናይ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሉን ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ዓለም ማለት እዩ ንኩሉ ገዛውቲ ናይቲ ከተማታት ናቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገብሩ ይክእሉን እዮም ኣይከኣልን እዩ ኣብቲ ኤር ቤዝስ ናቶም ኣዝዩ ክቡር ኣፅዋራት ስለ ዘለዎም ኣብኡ ብፃዕቂ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎ እንተቲ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማ ዝኾነ ሰብ ክሃርም ይኽእል እዩ ዋላ ናይ ሮኬታት ናይ ሕዝብላ እውን ይሃርም እዩ ኣብቲ ከተማታት ዋላ ንሳቶም እውን እንትኾኑ ለንቀነ ኣብቲ ዝሃርምዎ ዘሎ ኣብቲ ወታደራዊ ዕላማታት እዮም ቀንዲ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ሕዝብላ ወይ እውን ኢራን ስለምንታይ ወታደራዊ ዕላማታት ይሃርሙ ኣለዉ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ንእስራኤል ከዳኽምዎ ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ እዩ ገዛ ሲቪል ናይ ሲቪል ገዛ እንተቐቲልካ እንታይ ከጋጥመካ ብዓለም ኩነነ ከጋጥመካ እስራኤል ድማ በቲ ዘይተተንከፈ ኣፅዋራ ጌራ ክጭፍጭፈካ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ዘለዎም ኣፅዋር ኣበዮም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ወታደራዊ መደበር ኣፅዋር ተኸዚኑሉ ዘሎ ቦታ ክሃርሙ እዮም ዝደልዩ ኣትሊስት ነቲ ኣፅዋር ክቃፅልዎ ማለት እዚ ውግእ እዩ ንፀላኢኻ ዝያዳ ኣብ ዝሕምሞ ኢኻ ክትሃርም 6 ሰባት ኣብ ከተማ ዘሎ ቀቲልካ እንታይ ይገብረልካ መሊሱ ኩነነ ፀገምኒ ከምፃልካ ሓደ ኣፅዋር ተኣኪብሉ ዘሎ ወይ እውን ሰራዊት ተኣኪብሉ ዘሎ ቦታ ታሪምካ ግን ክቐትለካ ንዝሓስብ ዝነበረ ትዳኽሞ ኣለኻ እስራኤል ከምኡ እየ ዝገብር እያ ትብል ግን እስራኤል ድሮ ኣብ ሊባኖስ ጥራይ ከባቢ 200,000 ሰብ ቀቲላ ኣላ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝጀመረ ኩናት ማለት እዩ ኣብ ቃዛ ድማ ንሪኦ ፀኒና ልዕሊ 50,000 ተቐቲሎም ኣለዉ ዝብል ፀብፃብ ንርኢ ፀኒና ሶ at the end of the day እቲ ሚድያ ዝነግሮ እንትኻልን ሕጂ መልሲ ናይ ጀፍሪ ካ ክንሰምዕ No Israelis were killed, whereas the Israelis have the exact opposite posture of civilian life. The question then becomes, for all what you're saying about how the Israelis are going to have imposed on them a two-state solution, even though they don't want one, and there's finally going to be some limits on them, on some level, it seems like Israel is much closer to an apocalyptic cult, this kind of religious fanaticism, this militaristic fanaticism, and of course they too have nuclear weapons, which, as you pointed out, means they have the ability to destroy the world. Is that your view of the current Israeli state, that they basically, even if the entire world did demand that they have a Palestinian state, that the Israelis are so far gone that almost nothing could limit what they do? I'm a bit more optimistic than that. Not about particular characters like Smotrich, a self-professed fascist, Ben-Gvir, a few. ብሓፈሻ እስራኤል ሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ትሕቶናቱ ማለት እዩ ንውሕ ዝበለት እያ ትሕቶናቱ ግን ብሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ክገብሩ ዝኽእሉ እስራኤል ኢቭን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከም ዘለዎም ርኢና ኣለና ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዘለዎም ጭካነ ኣመና ስለ ዝኸደ ዝኾነ ጠጠው ከብሎም ከም ዘይክልን ፈለስጢም ከም ሃገር ንክህሉ ወይ እውን ከም ህዝቢ ንክህሉ ክሳዕ ክንደይ ብድሆ ኣለዎም ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ኸይልካ ተኣምን ዶ ይብሎ ኣሎ የስ ሆፕ ኣለን ተስፋ ኣለኒ ወላ እኳ እቶም መርሕነት ዘለዉ ሕማቃት እንትኾኑ ተስፋ ግን ኣሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ንቀይር ንእሽተይ ክንቀይር ኢና መንገዲ እቲ ኩናት ናብቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ገፅና ክንከይድ ኢና ንሳቶም እንታይ ይብልዎ ብኸመይ ክውዳእኽእል ወይ ኣበይ በፂሕ ኢሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ And on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. Yeah. Let's start with the latest point he has made about Israel is winning. And is Israel winning anywhere on the map that we are not aware of? Well, if winning is defined as your ability to kill women and children and unarmed people, yeah, hey, Israel's winning. You know, the terrorist state in the Middle East, unfortunately, is Israel. Israel is the one that's killing mass numbers of civilians, and yet they insist that we're under attack. Well, so ትሪእዎ ዘለኹም ሌሪ ጆንሰን እዩ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ እዩ ስለ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ حجزنا يتحجزنا كن عوتنا نفرنسا كمل سألو خلويني ماكرون إسرائيل تعوت الله دي أبي خد تعوت الله مزبلو وتعوت الله بمقتلنا إذا كن استيون قلعتن قدامي تتعويت الله إسرائيل دم أبزوانزي إتا قبرش براويت حجر مخانا حزب عالم فليت له مقصات عالم كل واي كلونيوم حزب عالم قفليت له مني قبرش برا أبزوانزي فليت له قبرش براز بحال حدا سبس على أيه وتهدر على الليلو فلاسو ملو زك أصل نسي قبرش برا قبر شبرا بومبي حيزو قيدو نتبوتا شبرا نخفتر توكيسو
ዕላምኡ ሎ የብሉም ዘይገድስ ንብሙሉ ሰብ ንገሊኡ ዝቐትል ንገሊኡ ዘቁስል ሽበራ ዝፈጥር ማለት ስምባደን ራዕድን ዝፈጥር እዚ መን እዩ ነዚ ዝገብር ዘሎ እንተይልካ ድማ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዴፊኒሽንስ እስራኤል እያ ትፍፅሞ ዘላ ኦን ዴይሊ ባይሲስ ኣብ ኩሉ ማእከላይ ምብራቅ ትፍፅሞ ዘላ ንሳ ባት ኩሉ ግዜ ሪማይንድ ክገብረኩም እየ ከምዚ ኣብ ስምዒታት ኢና ናይ እንታሽሙ ነገር ከይስማዓና ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ግዜ ነግመልኩም ኣለዎ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ሓይሊ እንተዘይብልካ ልክዕ ርእስኻ እናነቕነቕካ ኢኻ ትመውት የስ ዳትስ ኢት ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ሓይሊ በተደጋጋሚ ክንዝክሮ ዘለና ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ቁጠባዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ቴክኖሎጂካዊ ሓይሊ ድማ የድልየካ ሰለስቲኡ ዝኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፍኮርስ እቲ ካልእ እውን እንተለካ ዲፕሎማስያዊ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ኩሎም ተመላለዮም እዮም ዝኸዱ ግን መሰረታዊ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ መድረክ 2024 and forwards ንቅድሚት ንርኢ ከለና ወታደራዊ ሓይሊ ክህልዋ ኣለዎ ሃገር otherwise survive ክገብራ ኣይትኽእል እያ ወታደራዊ ሓይሊ ኢንዲስፐንስብል ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ ቁጠባ ናታ ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ቤዚክሊ ዝኾነት ሃገር ነፍሳ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ሃገራት እኽሊ ትበካ ዝነበረት ሃገር ኣይሂበካን እያ ክትብላካ ድልውቲ ኣብ ዝዋን እዚ ነዳዲ ትበካ ዝነበረት ሃገር ኣይሂበካን እያ ክትብላካ ትኽእል እያ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ተን ሃገራት ነፍሰን ክኽእል ኣለወን ነፍሳ ብፍላይ እኽሊ ነዳዲ ጠጠው ኢልካ ያ ልጅ ከይበላዕካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ከቢድ እዩ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ እዩ ግን ብመሰረቱ ኦኬ ወላ ትሕርሻውን ነዳዲ የድልዮ ነዳዲ ሞቶር ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ነዳዲ ጠጠው ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ እቶም ነዳዲ ዝሸጡ እውን ነዳዲ ከይሸጡ ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብኡ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኢራን if you touch ናይ ነዳዲ ቤዝ ናተይ ኢሎም ኣለዉ ኢራን ብወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ ዝወፅእ ነዳዲ ኩሉ ይኮነን ኢሎም እዮም ዓለም ኣፈራሪቦሞ ዘሎ ናትና ነዳዲ መደበር ተደንኪፍኩም ካብ ቀጠር ዝወፅእ ካብ ስዑድያ ዝወፅእ ካብ ኢማራት ዝወፅእ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝወፅእ ነዳዲ ኩሉ ይኮነን ኢሎም ኣሎ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ንስዑድያ ብመንገዲ ሕቲ ገይሮም ብቀሊል ብ2-3 ድሮን ገይሮም 5% 6% ነዳዲ ናታ ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም እዮም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ስዑድያ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኢራን ክትገብር ከም ትኽእል ሎሚ ድማ ካብ ካልእ ግዜ ብዝበለፀ ይፈልጡ ስለምንታይ ይፈልጡ ነቲ ኣብ ዓለም ክትንከፍ ዘይክእል መሬት ዝበሃል ዝነበረ ናይ እስራኤል ኤር ቤዝ ንዑ ብባሊስቲክ ሚሳይል ስለ ዝሃረምዎ ንናይ ስዑድያ እናተፃወቱ ክሃርሞ ከም ዝኽእሉ so we need to be very careful ክሳዕ ክንደይ ነገራት ይቀያየር ከም ዘሎን ክፈልጥ ከም ዘለና እዚ ምስትውዓል የድልዮ ማለት እዩ ንቐፅል Well, yeah, why are you under attack? The Palestinians just woke up last October 7th and went, you know, we just don't like Jews, so let's attack them, ignoring the entire history of basically a bunch of European Jews are brought to Israel in 1948. There'd been the Zionist movement before that, but the majority of the people there had been there for centuries. The Jews had left; they had been driven out. They had been, the last Jewish leader running the place was well over 2,000 years ago, and yet they come in thinking they're entitled to take this land because God gave it to us. We wrote the book, and the book says we get it. And so therefore, everything they do is justified because it's ordained by God, even though many of the people saying that don't actually believe in God. They're not religious. They don't follow they're not observant Jews. And ናይ መወዳእታ ንጉስ ናይ እስራኤል ተባሂሉ ዝተገልፀ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ 2,000 ዓመት ኣብቲ ቦታ ነይሩ ስለዚ ን2,000 ዓመት ዘይነበርዎ ቦታ ናትና ቦታ ኢሎም ኣብ 1948 መፅኦም ነቲ ቦታት ድማ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተፃሓፈ እዩ ባይ ዘ ወይ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ዘገርም ዘረባ ይዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ዝዋን እዚ ኢማጂን ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 2,000 እዚ ቦታና ናትና ነይሩ ኣምላኽ ንዓና ይፅሒፍ ኢሉ መፅኡ ሓደ ሰብ ነቲ ኤርትራ ክወስዳ ክሓስብ ከሎ እንታይ ትገብር by the way ኣብቲ ናይ ቲዮሪታት ናቶም እቶም ኣይሁዳውያን ክደልዩ ከለዉ ቦታ ኤርትራውን ከም ግምት ኣትያ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ኤርትራ ከም ሓደ ቦታ ናብኡ ክመፁ እቶም ኣይሁድ እውን ሓሲቡ ነይሩ እዩ ዝበሃል ሶ እስራኤላውያን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተፃሒፍሎም የለን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ 2,000 ዓመት ኣይኮነ ኣብ 300 መብዛሕተን ሃገራት ኣብዚ ቀረባ ሃገራት ዝቆመ ሰብ መፅኡ ሲ እዚ ቦታ እዩ ክብለካ ብታሪክ ተተሚኑ ናይ 2,000 ዓመት መፅኡ እዚ ናተይ ቦታ እዩ ክብለካ ከሎ እዚ እጅ ክዛረብ ከለዉ ናይ ኣይሁድ ስለምንታይ ኢለ ይኮንኩናነ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን እቲ ኣይሁድ ዝብልዎ ዘሎ ኣምላኽ ኢልዎም እዩ እዮም ዝብሉ ወይ ልከ እቲ ኣምላኽ ብኸመይ ድዩ ዝሰርሕ ኣነ እቲ ናይ ኣምላኽ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምኖ ዘሎ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ከተሓሳስበኒ ዝጅምር ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ተዓሚድካ ምእማን ስለ ዘሎ ድሓን መለስ let him talk ንሽተይ ክንሰምዖ ኢነማ ቅድሚያ ግን ሓንቲ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ራይት ናው እንታይ ኣካይድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ትፈልጡ ምንታ
ክልተ ነገራት ክበኩም እየ This next piece up on the screen is we're facing, bombing of Beirut, and we're facing this massive escalation vis-a-vis Iran. These are some of the, massive bombing campaigns that are going on right now. Israel bombing the city of Beirut. You have a huge portion of the Lebanese population at this point that is also completely displaced. And again, U.S. government saying this is all fine and Israel has a right to defend itself. Reminder, Hezbollah and Lebanon had nothing to do with October 7th, and yet here we are. So where we are now is basically waiting to see how Israel is going to respond to Iran's response to their. So Israel ኣብ غزا ይኹን ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ጨፍጫፍ ብሰፊሑ ትቕፅለላ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ኢራን እዩ latest provocations, and there's all this debate in the U.S. about which assets should Israel strike. The Israelis promising some sort of overwhelming response, which could certainly plunge the entire region into a war, which would certainly drag us into that war, given that the Biden administration has made it clear that we would back up Israel on that front. Joe Biden, who's very On what basis? Where's your plan? At the moment, they can remake the Middle East militarily, but military victory is only the prelude to something else, to some political arrangement. We don't know what that might look like. And any military victory for Israel would be dependent on support from other countries, including America. How would you view their response over the last 12 months? So እንታይ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሓደ ኣሜሪካ ንእስራኤል ናብ ሸቐጥ ክከላኸል ከም ዝድግፉ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ ኢራን ድማ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ዘለዋ ንኢራን ንሓዋሩ ክስንብት ከም ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘረባናቶም ኦኬ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክኸውን ባይ ዘ ወይ ንኢራን ፅሑፋት ዝወፅእ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ራሽያ ገለ ካብቲ ፓወርፉል ዝኾነ ዌፐንስ ናታ ትባ ከም ዘላ ኢቨን SU-35 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናትን ሌይተስት ሞዴል ናቶም ክሸጡላ ፓይሎታት ትሬኒንግ ንክወዙ ናብ እስራኤል ኣትዮም ኣለዉ ናብ ራሽያ ከይዶም ኣለዉ ዝብል ርኢና ኣለና እስክንድር ዝበሃል ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ዝበሃል ሚሳይል እሱ እውን ሂቦማ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና this is going to be very very brutal ውግእ እንተትጀሚሩ ማለት እዩ ኢራን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ትዳሎ ከም ዘላ ካብኡ ተበጊሱ ሕጂ ነዛ ዝዛረባ ዘሎ ስምዕዋ ኣሜሪካ እንታይ ክትሕግዝ ትኽእል ንእስራኤል እንታይ ክትገብረላ It's been disastrous for the United States. We knew that US power over events in the Middle East was declining. It's been declining for some years. But my goodness, it's declined quickly this year. And the personal animosity, the underlying animosity between Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, and Joe Biden, the American President, is very palpable. In an election year, any American president needs this like a hole in the head. Conspiracy theorists will always say America's all behind it. That's rubbish. This is exactly what American presidents do not need in an election year. And Joe Biden has made a series of statements which Netanyahu has privately agreed to and then done the opposite. So first of all, Biden said... So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ እስራኤል ንሽም ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ሕሱም ኣበሊላተ ቀደም እውን ፅቡቅ ሽም ነይርዎ ማለት ኣይኮነን ከም ሕሱም ኣበሊላተ እያ እንተኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ጆ ባይደንን ኣብ መንጎ እዚ ነተንያሁ ዝበሃልን ዘሎ ፐርሰናል ፍልይ ዝበለ ይብል ኣሎ ባይ ዘ ወይ ነተንያሁ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንክምረፅ እዩ ዝደሊ ዘሎ ጆ ባይደን ክገሓጠሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ጆ ባይደን ከ ኣነ ዝፈትወካ እናበለካ ይባስ ኣሎ ምስ ካማላ ሃሪስ ድማ ኣነ ዝያደ ዝፈትወካ ካ ትብለላ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ምዃና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እናበርሓሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕጂ ኣብ ዝረይወት ኣብቲ ድሕሪት ዝብሎ ኣሜሪካ እንታይ ትፍትን ኣላ ሕጂ He said, look, we know what you're going to do in Gaza. It'll be awful. Get it over by Christmas. And a year later, still doing it. He said, in January, don't go into Rafah. And they went into Rafah. He said, there is no silver bullet in attacking Hezbollah. Don't try to attack Hezbollah. They've attacked Hezbollah. They've said, whatever you do with Hezbollah, you must have a 21-day ceasefire. No 21-day ceasefire. Even though Netanyahu appeared privately to agree to it, he then went public and said, no, we're not going to do it. And at every turn, the hostage deal, I mean, they were very close to a hostage deal 2 or 3 times. It is widely believed that it was Netanyahu who pulled the plug on the deal when they were close, at least twice. They've been close about 5 times. Never happened. There was one deal in November, which released more than 100 hostages, and everyone said that's a model for the future. America wanted 2 things out of this crisis. They said, first of all, we want to create a day after plan. So if there's going to be a war, we must have a plan for the day after. Maybe something good could come out of this. That was where they started with. That's gone completely. The second thing, we must contain this war. We must keep it to Gaza. That's gone completely. So the 2 essential American objectives, a day after plan of some sort of political deal for the future, and keeping the war contained, both have gone. And America is now literally the dog whose tail is being wagged by the Israelis. That's the way
نتنياهو كسع كنا إن أمريكا كم ساعات الله يزارب زلم بحتر زبالة أمريكا أبزو كنا تزي كل زبالته نبرا فايتو تيلومو بعلهم تفلتي لهم نتهم جهود تحيزهم زلوا لهم تزارب لهم زلوا نمدحان ديل جيرهم أبيهم مس حزب الله كنا دخي جمر لمينهم بنتعرو خيدو وقرأ سوسن غجبر مس حزب الله نجيرهم حراي لهم بوشتي أبدق إنه هاي جبروني لهم ስለዚህ نتنياهو إسرائيل كم حسم أمريكا نعقوم مايم حجد ما نفتنيكس من عقيس أمريكا ولا حنت خد جبر كم زي تخل قدام عالم ملوفليت ولا إسرائيل كتقاصر خمسة تغل بنتعرو إسرائيل تقاصرهم حجر مخانا لنفسه كفسب نابر حلو مزيو إذا نشمنا أمريكا نتكبرنا أمريكا ريبيتويشن أمريكا بتعمي مريض دزبته كنا تفتيرنا بلي رياكت قبر جالو سزي again mainstream media يزي ترى سبا يكون سكاي نيوز هنا رزالنا سلمتها كم زمزالكم زلوا استفل عليه فيوز كم زيوب عينت ميديا كم زوك الزرابة يكلني يرقدم تنا إسرائيل brutality نعتاتهم ونتسرحهم نت ميديا تاتاتو عملك تحطوا زلزم زلوا نهاي propaganda مشين مخانو بنصور تتفليتوا قينو أنا قو صرحي كلنا that's why تزبس حزبي جسم زلوا نجار كحق خزارة بغاي قد دلوا كم زلوا زقنا دماء تنا إسرائيل كايدا نريو زلنا كابز كنا مهارلو نخل دماء so many things نيرو تا فيديو خيتنا وحنا أبز كوداك فتنة please support جبرو like جبرو أبالتنا إذا channel كونوا comments حافظوا ولا حتى رزبالات وانتقونه comment يحجزيو أيلو مي أرسل زخودة كم وترو دخلنا كتا كم زخل زبالكو لبواد ما وسك بلالكمي حدد معنا قصة زيادة عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا أب حنت سرح أب حد عودي سيرتيفيكيت ويسرح يزك نبري مبال صبغ السنة يكونن انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحم ببلو زلا حدش سيكترس أبو ينفسخ نقبر لنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلال لنا إذا عدل إذا زدقام عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي واحد أنخلو كن مهارو كن بقاسا لنا انتاي عودي كن فلت لنا إذا تماهيري كن حجزي كونس كن بحدش كن مهار كن بقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دمال لنا آتيكم رايو حقساكم دماي خليو thank you